Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wabah Syiralun Ban Bandung. Ha? Jadi pakon si dia banganyan handi je video besi. Ha? Na di komen lagi han ba YouTube lun na di komen lagi. Pegah dalam YouTube nyanji kena preh besi. Ha? Kena preh besi. Yang malam baro. Ha? Ausi putebi video sabo biji. Namun tuan inohat handi je belah. Dalun komen lomba ba vlog Facebook ji kan. Nalun tamong handi je sih. Mampu preman nasi bungkus. Preman nasi bungkus dia mau abusi. Hana itu pu abusi ino man sabo heceh kuyo. Jih tu lah mana raya babah mentong ubi peluk kom. Pelung petampo lah mau keji yang videonya. Lain lo. Bek dia prak bung tagai-tagai. Ke bangsa Aceh lun. Lun hana gelak urung bong-bong, urung ugoh-ugohnya hana gelak paling luat bagi lun. Karena katanya urung Aceh, urung Islam. Hanjit kabu. Hanjit kabu dan hanjit ugoh. Baik banjit bahasa Inggeris, si krek dua krek nyan kajak pugoh do. Pugoh do ngana busi. Ngana busi di sini pugoh do dia. Kuna kalon pane how high his level. I wanna know. Lung bertampo tigam babah peluk kum yan. Baik habar ya sat. Lain ro. Lung bertampo. Baik wate pegah haba, wate marit, bumupat ujung, bumupat uram. Wate pegah haba. Menyohana jir di pegah haba. Telepon kena ba abusi nak kupurno. Nak kupurno pagi bancara. Katanya tak komunikasi dengan orang. Di bancara katanya tak pegah haba, di bancara katanya tak lafazkan di saat katanya tak pegah video. Pakai konsepnya urung bangai. Di saat tak pegah haba jika katanya tak pakai konsep tak kalon, nya urung bangai. Hana jenius pikiran. Kak abusi mana-mana hana pakai konsep. Hana istilah konsep-konsep abusi, cok konsep-konsep pupo lembaga gede, hana pulai konsep. Lamule mandum mesimpan. Hai Ria Fadilah, nyulun harap video lu bukan nonton. Lain uro, menyohan ajit pegah haba, menyohan ajit komunikasi dengan urung, murno ba abusi. Nyo tiagamu carong detat ule urung. Cukup carong ule abusi. Super genius ule ya. Mulai lun boh do segai hana lun pertimang kepandaian. Konyan yang pulai lun. Yang pulai lun bangsa Aceh. Berteploh pikiran. Bercarong untuk tasmiti ke masa depan bangsa. Kon tajak minta ugoh. Kenyamunan cedera lun Bandung. Baik jak minta ugoh. Menyupulai pegah haba. Hana istilah haji tulis konsep. Hana payah konsep konsep. Untuk tak bahas si pupu je hana payah. Bulan mulai bit-bit. Benar cara untuk pegah haba. Benar cara untuk tertarik bangsa Aceh. Benar cara untuk tanah sehati bangsa tu. Baik dengan konsep tak pegah haba. Note pegah haba. Ho Malik Mahmud. Kepu Malik Mahmud. Yang tiagamnya le ke pegah haba. Baik dengan Malik Mahmud. Malik Mahmud high level. High levelnya lawan abusi. High levelnya lawan abusi. Konka high ria babah peluk kum. Angna ke babah angna ria. Kayak picarong do, kayak hayu do, kayak action do ke, mutoh do ke hiluan nang do. Ilung ujung dunia itu kan. Ujung dunia itu noi Kanada tinggal. Hanali dunia watuh kabih. Kutuk sagai. Kabih ujung dunia itu buat lu tinggal Kanada. Ikah tinggal nan di Kairo pun di Qatar tinggal ke. Kayak perang abung, kak kerja bak di swasta bagi arahnya. Yang pegah long you telepon do bak busi, mutoh menyuji hana ji jauh, na asisten ji mutoh lah. Asisten pukul mo ke. Buat ke karah pingang, kak kerja bak restoran. Kak perang abung ku beda. Gaya kahnya mereka ube ukelung tegai. Ube uke busi tegai, label kah ya. Ube uke busi, nyoh uke busi. Ada mesang na uke busi kan. Jadi busi pelumah ube uke. Kita hana label ke laju. Tang di dibayar gaji bak di swasta dengan ya. Jadi kayak sebut nama abusi untuk pegawai video lafazkan nama abusi supaya viral. Ya, nyoh hana kesebut nama abusi hana viral, hana sotui kah hayagam raya babah. Babah raya na fahep empunyung lagi empunyung bui. Kayak perak bong ro ke. Wate ku dengar habar ke Bandung video kah pegawai hana faedah membacut. Hana makna membacut. Karena apa kau lun pegah hana makna dan hana faedah? Di segi pembicaraan mentong, kau nurun cerong nilai, urung bangai nilai, hana guna. Hana guna lagi kah pegah bahai Ria Fadilah. Lain uro, murno wale bak busi. Lembu ya busi. Nah, bak merangkason laki lembu ya busi, lembu ya busi, telepon kena. Nak tak komunikasi tigo, nak tak pegah bah tigo. Ku kena carong, ku kena dengar tigo. Oh na kepandaian kah?
Boleh ke pegah apa pasal English dengan lun, pijak cik lun layan. Ya, jadi baik ugoh-ugoh tak katanya, bangsa Aceh, bangsa mulia. Baik ugoh katanya. Nyampi di bawah luar negara ke nyan haigam nyan, dengan biaya mahasiswa. Bak sipai Jawa ke paju Hupeng. Bak pemerintah Jawa biaya siswa ke paju. Man bate ka prak bom, kapajuh jalur, ote kapajuh jalur, ote katuh kapai. Mampu dah pegah ke sanuk mayak bangai. Lain ulo bicarong dia becut, bicarong cara semiki. Bicarong cara semiki katanya. Baik pernaknya perak je. Hana guna, tidak ada perak. Hana faedah. Nah, ilun ku perak, aku bertanggung jawab. Dan haik solom yang bertanggung jawab. Yang kali lun hujahnya, yang kali difitnah kelun, haik lom mesido manusia, haik sobi bukti. Yang tuduhan-tuduhan macam-macam kelun hana. Haik kebi bukti laju. Menyelun na bukti. Ya, na bukti sep syarat dan na saksi udip. Kon bermakna lun jak perak bong kan. Kon mayang-mayang besiknya. Ku goncang Acehnya. Nak kedepu. Dengan lun perbi video, urang Aceh mandung kaji news pikiran lagi. Kecarong. Carong bak sengki kagedri yang toh ulama zalim, yang toh penguasa zalim. Ya. Man lagi dro ke pegah apa hai Ria Fadilah. Ho tujuan dro ke pegah apa. Yo semoga dro ke Sanan Ria Fadilah. Semoga dro ke dalam videonya bukan nonton. Menyuka anak gam. Kat pelung balah sabo video kelun. Tanya ubah lagi tamu pantun hana pupu. Ya, bak pantun kana abang betung ngendik Maria kan. Tanya ubah tang pantun 2 3. Tak kena kalon ho level kah. Oh na high level kah. Baik wate ka prak bung bak video na. Lagi sang. Alah hai apa syam bangai. Katikat ego-ego gile gelong ke pegaba. Katikat ego-ego gile supaya wate kalafaskan baik dipo ego. Menyang mentong ego ke pegaba. Jadi hana makna. Maka pilih ego-ego le. Yang menyuka gelih ego berarti ada kepegahnya kabeh becu. No ego hana ketikat wate kepegah ba di po ego ba go. To dengo. Dia hing ego kah? Dia cum ego kem kah? Alah haria bangai kilo. Yang ba YouTube lun yang kali ka komen yang kali lun balah komen balik. Kabalah riak. Menanjit ba Facebook dua ke ba vlog Facebook dua ke ya. Mandum nalun komen. Kabalah riak. Ilung pelih dengan kah. Kenakah yang pubruk-pubruk lun, kenakah kepegah lun punan hansip protein kepegah video. Ilung lebih protein. Protein lebih lah mulai busi. Jadi lain bro, baik telah kapang apa. Label kah lipih. Lipih tak mentong Ria Fadilah. Lipih tak label kah mentong. Hana sebanding dengan label busi. Kon lugoh busi pegah apa. Kon bung dan kon dusta dan kon tekabu. Lun pegah apa. Menyo haba kanjuk ke pegah apa. Baik pegak-pegak video le. Baik fitnah-fitnah gop le dan baik tuduh-tuduh busi le. Yang kali ketuduh busi ke pegah masanya nak busi blog Facebook kah. IPG from Canada. Nyan ka pegah. Ya, kapegah lum pay aku murno pu I have to learn IP you said that. Hala, apa bangai pay aku pay la yo. Hala. Yang thang gegat. Mi sempat nalun ni Aceh gegat. Udip-udip ku kutut. Kampung-kampung ketiga sama aku. Mi sempat nalun ni Aceh. Baik kapike lun yo ku lung wo kena Aceh hana yo. Demi Allah demi Rasulullah lun pegah banyo. Mi ka dikhin ate lun wo. Yuka dikun ate lun wo. Hana lun jak turi 20,000 dolar kerja kapeh lun. 50 million dolar kerja kapeh lun hana pupu. Cuma lun kalau mati lun untuk jakmu dikarenakan menyelung wo bangsa Aceh. Tak sebeg dodo lun depu. Kon hana lun depu. Jai tak sokongan ka alhamdulillah. Jai tak ka sokongan ka busi. Benar ke depu betul. Yang berkon tenak busi hujah busi. Yang berkon tenak busi fitnah busi. Alhamdulillah ramai ka yang lekem ba busi. Karena ka sadar kadi depu do ipu maksud busi. Jadi Ria Fadilah nyolun pesampo ke kah lain uro jak muruno le bah. Banyak bah muruno le. Menyo hansip biaya ke pegah balun ni tino. Namfum. Halah Ria Fadilah on lung fikir ke kah cukup bangai. Cukup bangai wate lun fikir ke kah Ria Fadilah.